bwabaga ry'amashemererwa hamwe no kuzina Weldon School Mbarara okujaguza obusinguzi bwa nyuma yo kushikira higure buzi bw'ikibina cya mukaga ibyo mwaka guhire byashoze bwe rizoba aba batunga bejiba n'abamashumo ga science abatunga uboniri 18 barumu Alex Muhezo bire natwara BCM Hamdan Tukwatani sobire natwara Mathematics Economics na Agriculture Felix Mubiro wa PEM na Paul Nwamanyo wa Biology Agriculture hamwe na Geography abandi 8 batunga uboneri 17 kandi abinji batunga ubonero burya higuriye 10 Alex Muhezo mwabeje batunga uboneri 18 yasimara hango kumuhwera otiriho n'abashomesa ba Weldon School kufa beje ukubasa gukora kurungi bati abashomesa mu wendo ni masima munonga abashomesa ba biology chemistry math so ku biology ni madam Dorine ni mustakayo otiyambira munonga bimusanyufu nnyo mwizi wange yakoze bulungi yakoze chemistry biochemistry je musomesa yabade bulungi nyine kirala njagala okwebaza nebaza omukulu w'essomero okwatagana omunaffe nga twobuyambi Zamugabo tuyire natwara ishomerero yo mission nawe tiyashereka amashemererwa ubwa nyuma yo kushongera beje mu kuzina Mazimatino ndizo kupasa kupereza this wonderful results atari distinction kigara rwanda abuko tubere gushaba abana tubere gushaba uko kukira byo tutiremo amani bingi wende no kweyemerire obwa hati abana bitwine umusiniye ya mukaga twetebekanise kutunga abana batara hasi ya batana bine points 20 umwaka guhiri Weldon School nabwe kakora kurungi kandi ayitwaza kurgera yishomerero twasiga beje hamwe n'abashomesa barukweyongera kucanga amazina go kushemererwa aba TV West nda Alogias byamukama